सी सध्या टाइम बिंग ताणें सांगला की 20 मिलियन तुम्ही घाला, बट इट डजंट मीन दॅट 20 मिलियन इज स्टॅटिक. तुम्ही म्हणतात यू वॉन्ट गव्हर्नमेंट टू गो बॅक टू सुप्रीम कोर्ट. Go back to the Supreme Court or ask for the review even before the High Court and tell them, because High Court and interventions on 27 mining leases lease deed execute कर म्हणून direction दिले जाल्यार High Court why High Court cannot intervene in this kind of matters. So आमचे अशें म्हणणें आसा की 20 million ton was capping दिल्लें considering the situation which was prevailing at that particular time. When Shah Commission report had said that there is rampant irregularities, mafia, हे ते सगळे मायनिंग चल्लां, त्या बसात 20 मिलियन टन ताच्या वयर करनाका. मागीर इट इज नॉट फायनल. मागीर यू कॅन ऑलवेज कम बॅक अँड से दॅट 30 मिलियन जाय, 35 मिलियन टन जाय. वी कॅन ऑलवेज गो बॅक. सो यू आर सेइंग गव्हर्नमेंट शुड बी प्रिपेअर्ड टू गो बॅक. येस. निलेश बाब, तुका तशेंच दिसता की गव्हर्नमेंटाची माइंडसेट तसो आसपाक जाय? 100% आसपाकूच जाय. 20 मिलियन टन आमकां परवडना. आम्ही सांगला न्ही, कालूय सांगला न्ही. सो बट देन टू स्टार्ट विथ वी शुड स्टार्ट. बरोबर. देन देर इज टाइम फॉर ऑल फायटिंग. दुसरी गजाल रिकवरीचो प्रश्न आसा. ते सीएमान एक काल म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम क्लियरली एक गजाल सांगली की आपूण रिकवरी किंवा जी पिनल अमाउंट आसतलो तो पिनल अमाउंट आपूण एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ सॉयलाचेर घालतलो. नॉट ओनली वोर बट वॉट एवर अमाउंट ऑफ सॉयल इज एक्स्ट्रॅक्टेड. हाव लॉजिकल आणि हाव फिजिबल इट इज आनी स्टेटीक हाजो कितलो फायदो आसा? लॉजिकल, व्हेरी लॉजिकल. आणि हांवें सजेशन ताका दिल्लें. आता सगळे बॉम्ब मारिता 35,000 टन आणि 35,000 कोटी आणि कोण 4,000. देर इज नो बेस. आणि तू प्रॅक्टिकल जर पळोवपाक गेले आणि टू रिकवर दॅट इज इम्पॉसिबल. बिकॉज सी देर आर शाह कमिशन म्हणटा इलिगल कित्याक 2007 ते 2012 पासून जी मायनिंग चल्लेली म्हणटा तो एक्सपोर्ट केल्ले ते इलिगल बिकॉज दे आर लिजीस आर नॉट रिटर्न. आता जेन्ना गव्हर्मेंट टेक्स अ स्टँड ऑटोमॅटिकली it will take a stand from 2007 onwards and increase it by another 10 years or whatever, 20 years. So they become legal. Sarki from a legal point of view. So then that question of 35... no, but why on soil and why not only on ore? See, you cannot identify ore. You don't know what, how grade wise ore घालपाक गेलो. तू कितें 50 ग्रेडीचेर 52 ग्रेड 56 58 60 तू खंयच्या ओराचेर घालतलो? तिका मागीर परतून एलिगेशन जातली की हे ओराचें हें केलें ते ओराचें. सो वेन यू से सॉयल, सी आता मुरम इज बींग टेकन. मायनिंग जेन्ना रस्त्याक यूज करता, लायसन्स यूज करता, पे वॉट एवर 15 रुपीज or 20 रुपीज पर ट्रिप. बेस्ड ऑन दॅट सी ओवर जेन्ना काडटा इट इज नॉट ओनली ओवर काडटा 1:3 रेशियो आसता. बरोबर. 4 टन्स काडले 1 टनान तुका ओवर आसता, 3 टनाक तुका रिजेक्शन आसता, or 2 टन अशें समथींग लायक दॅट. सो वेन यू take on a wholesome quantity, whether you consider it ore or ore, that's a different consideration. Because ore भितर you can always process into different forms. आज तू क्वांटिटी क्यूबिक मीटर एसिटेंट सॉयलाचेर घालप इज द बेस्ट. मोस्ट. आता जर मायन, आता मायन एक्झाम्पल दितो, आता जर मायन चालू केली न्ही, म्हाका पळय सी रॉयल्टी इज देर इज नो ही हॅज नॉट सेड रॉयल्टीज काय विषय ना. रॉयल्टी विल कंटिन्यू. बरोबर. 30% सेंट्रलाचे जे विल ऑल्सो कंटिन्यू. नाव टुवर्ड्स टू आयडेंटिफाय वॉट इज ओर इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. आणि मागीर एलिगेशन परतून जातली. तुम्ही ह्यो रिकवरीचो फॉर्म्युला जो चीफ मिनिस्टरान मांडला मागीर सरकाराक फायदो जातलो. रिकवरीचे ना ते. ही हॅज सेड दॅट ही इज गोइंग टू पुट this soil Muram tax, whatever he has said, that he is going to recover money as past. Correct. He has never said he is recovering that money towards what he has lost. Correct. That is a big correct, thing. correct. For the past असते legalize करपा खातीर That is the only way. What else is there? But even the Commission of Inquiry Act says that when that's what Supreme Court also said in para 10 of its judgment. की कमिशन ऑफ इन्क्वायरी शाह कमिशनान जेन्ना सांगलें की इतलें हांगा इलिगल जालां आनी इतलें अमके अमक्यांनी केलां, जाल्यार विदाउट गिविंग ऑपॉर्च्युनिटी यू हॅव come to the conclusion. So what the Supreme Court has said and what the Advocate General also said in the Supreme Court in para 10 की without giving them opportunity आमी कसलीच रिकवरी करचे ना. So when opportunity तुका मेळटली, जावं सॉयल आसूं तें जाल्यार ओर आसूं, यू पुट इट बिफोर द गव्हर्मेंट दॅट यू कॅनॉट रिकवर फ्रॉम द सॉयल, यू कॅनॉट रिकवर फ्रॉम द ओवर. दॅट इज द ऑप्शन इज ओपन टू द मायन ओनर्स. So you are saying that the government needs to hear mine owners first. Hear mine owners. That's what the Supreme Court direction is there in para 10. It says that without hearing, and state government itself has said that आम्ही तांकां आयकलेल्या बगर आम्ही तांकां कसलीच रिकवरी करचे ना. So it's very clear. So आयकले तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय. But the formula of levying it on soil and not
the actual extraction, not extraction of ore. Correct. No, you can't do. No, you can't have two taxes. Correct. Royalty you can't have, and you can't again Correct. charge. You can again cannot- put royalty cannot on put. that. State government. So nobody prohibits the mine owners or the leaseholders to put before the state government that you cannot do this, you cannot, Yeah, So you are but saying see, royalty- that chapter that- is not closed. not closed, it's still open. It's still open. Still open. Although government has Yes. cleared its mind, that chapter is still open. Still open. दुसरी गजाल देशबाब काल तुम्ही सामके एनजीओंचेर भरपूर फुर्योज जाल्ले दिसले म्हाका अजून पर्यंत एनजीओ म्हळ्या की फुर्योज जाल्ले दिसता ना एनजीओ म्हणल्यार कितें अशी म्हाका सांग पळय काल क्लियरली बाकीचे उलयल्ले आसा सी देर आर टू एनजीओ म्हणल्यार इट इज अ नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन what is the field? They say that Goa Foundation, it is looking after the welfare of the people. Now, whether they are looking at the welfare of the people, how many people are there with them? That is the first question mark. Number two, okay, they are looking after, they should be part of some activity, whether it is whatever activity or social cause. Only putting cases against the government, against the people is a social cause. But okay, you have ascertained, what have you gained? डे वन आमी रिक्वेस्ट करताले आमचे कडेन सोड गव्हर्मेंटान सांगलें की आमी पळयता गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी फाटल्या गव्हर्मेंटान कितें केलें तें आमकां रिस्पॉन्सिबल ठरनाका आफ्टर इफ सपोज देर वॉज एम्पल ऑफ टायम न्ही दॅट सपोज दीस गव्हर्मेंट वॉज गिवन टायम मे बी 6 months 1 year 1.5 years एंड टू कर आमी वी वील से बिकॉज फाटल्या गव्हर्मेंट केला ते आमी पळयना वी वील गिव एन ऑपॉर्च्युनिटी देन आय वूड कन्सिडर प्रॉपर एनजीओ तेंचे वेंडेड they had a interest. See, moment that case हावजां भितर सिरियस serious आणि अजूनही करता हांव अजूनही करता सी द मोमेंट द टेबल म्हणजे शाह कमिशनाचे इलिगली टेबल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस इट वॉज नॉट गिवन अ कॅबिनेट मानता तू इट वॉज टेबल द सेम डे दिस गोवा फाउंडेशन स्टार्टेड विड्रॉइंग ऑल द केसेस विच आर इन द हायकोर्ट विच एव्हरीबडी इज अवेअर अँड दे मल्टिप्लाय द शाह कमिशन इन टू अ प्रॉपर पोझिशन आणि दे फाइल्ड अ writ petition. Now, see, when a new government is just elected, you give it an opportunity. तांचो You have आर्ग्युमेंट time. आहा निलेश बाब हांव जनरल तांचो आर्ग्युमेंट तांचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह ना सो आय एम जस्ट पुटिंग दॅट आर्ग्युमेंट ते म्हणटात की तुम्ही आतां जी रिकवरीची भाशा उलयतात किंवा तुम्ही सांगतात की आमी अमके पयशे वसूल केले अमके कडच्यान पयशे वसूल केले हें तुमी सगळे करपा पावले कारण तांणी कोर्टात वचून ती केस घाली आनी तातूंतल्यान तुमकां वाटो तयार जावन ही रिकवरी करपाक मेळ्ळी लोकांच्या तिजोरेक पयसो आयलो आनी हाजें क्रेडीट सरकाराची न्ही हाजें क्रेडीट त्या एनजीओंचे हो तांचो आर्ग्युमेंट पळय तेणे आनी कितले तांणी जर ते केलें नाशिल्लें तुमी करनाशिल्ले होय तांचो आर्ग्युमेंट ना तेणे ना 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 पळय त्यात दोन इशू आसा एक इशू लिगल मॅनेजर आसा आनी एक इशू तूं म्हणटा ते 900 कोटी कितें सरकारान आतां केल्लो टॅक्स घातला पळय कितें कन्वर्जन टॅक्स आनी कसलो टॅक्स घालता आनी लीड सायन केल्या पळय सी दॅट्स अ डिफरंट इशू तो कितें म्हणू सी हू नोज वॉट वॉज इन फ्युचर ही शूड हॅव गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी टू दीस गव्हर्मेंट सी नोबडी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोईंग टू द कोर्ट You should have given this government at least 6 to 7 months to see what they had in mind. But and secondly, you see when Manohar Parrikar already banned before the Supreme Court decision after 1.5 महिन्यांनी येयले Supreme Court, you should have given an opportunity. See, NGO म्हणजे लोकांची No, I don't hold brief for the NGOs, but yesterday what has happened in the floor of the assembly. Correct. Because the floor of the assembly or the assembly house is the temple of the democracy, and the representatives whom we elect, they should exercise self restraint. आणि ज्या तरेन तुम्ही भाषा उलयली that is unparliamentary. And we will unparliamentary म्हणटा see Nilesh in the Bhai, house we have been protected. Let me finish. What is unparliamentary? I am not holding a brief for NGOs. Bare. NGOs have created a mess in the mining scenario in Goa, but still, in a democracy, each person, each organization has a role to play. A civil society has a role to play. The NGOs has a role to play. Opposition has a role यू to आर play. सेइंग की जे आमदारांनी काल एनजीओंचेर सामकी तिडक काढली ती करपाची गरज नाशिल्ली No, in the assembly, on the floor of the assembly, it was not necessary. very wrong. That The is the words right which forum. was used was not correct. That is the right forum. I And- still and- say and it is the secondly- right forum. and secondly I don't what I'm agree saying- with Suhas. Anything else I'll agree. But I am telling you, see, what is NGO? This is the first point where both of you are disagreeing. पोरतून सांगता म्हाका एनजीओचे फुल फॉर्म सांग व्हॉट इज एनजीओ अँड व्हॉट इज PIL म्हाका ते सांग मरे पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन खंयचे पब्लीक आय एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन म्हाका तू कोणा हाडला आय विल गो टू दिस पॉइंट आय एम नॉट मग सेइंग last तुका सांग. इंटरेस्ट No, I agree with Nilesh Bab that PILs have become personal interest litigations. correct. This is correct. But here the role of the Your government. point is government should not come down to a level
where they hit at NGOs on the floor of the house. No, That is no, your point. I don't agree. I don't agree. Okay. Which is very wrong. See, what is right is right. What is wrong is wrong. Okay. If they had done it in a proper forum, no, by giving an opportunity, तेच झालं मरे. आता पळय 2 वाईल्ड लाईफ सेंचुरी माधव वाईल्ड लाईफ आणि नेट्रली वाईल्ड लाईफ सेंचुरी थंय 20,000 लोक रावता. हे नॉट अ इलेक्टेड गव्हर्नमेंट वॉज देअर वेन दिस बडी गव्हर्नर रूल्स वॉज देअर दॅट टाइम त्याने डिक्लेअर केले. आता कोण त्रास करता ते कोण त्रास करता लोक नाही. यू शुड गिव्ह एन ऑपॉर्च्युनिटी. म्हाका सांगता एनजीओक सांगपाचें ताका जादू हाड आणि आमकां मनजात म्हाका टायगर कर म्हाका काय बरें लाड जातले मरे. मनशाक लाड ना ते सद्याक ही परिस्थिती जाल्ली आसा. See, Quickly, we my have time's up. we have always criticized Yeah. the NGOs on the mining issue. Secondly, wildlife sanctuary आणि हेजेर ते already Supreme Court अजूनही Correct. pending आहे. Godawaran case is still pending. Correct. They have said that unless and until we decide on that, But buffer then- zone market but demarcate things करू are- मिळचे ना. Buffer zone is one part of it. I'm talking about wildlife sanctuary when बरं the president. ज्याला प्रेसिडेंट रूल असताना दोन्ही नोटिफाय झाले. बरं, elected government, democracy नाही. ही democracy. मग एकच गजाल दिसता प्रेसिडेंट टू एनजीओ आलो असता म्हाका. मग एकच गजाल दिसता निलेश बाबाची स्वतःची खूप बरी स्टाईल आहा की ताणें म्हळें की आपूण जर वाघ आशिल्लो जाल्यार थंय मनशा परस चड सुखान जगपाक शकतालो आज. इतली सारकी ह्युमरस रितीन ते आपले पॉयंट करतात. पण एक गजाल हातूंतल्यान स्पश्ट जाल्या कांय प्रश्न सुटल्यात. एक रोडमॅप तयार आसा पण त्याच बरोबर सर्कस सोंपिल्ली ना ती अजून चालू आसा. अँड देर आर मेनी अनआन्सर्ड क्वेश्चन्स आनी ग्रे एरियाज जाचेर गव्हर्मेंटाक एक्च्युअल मायनिंग पॉलिसीचो जो ड्राफ्ट जाता तातूंत भितर क्लॅरिटी हाडची पडटली. तुमी दोग जाण आयले आनी आपलें मत मांडलें. थँक्स लॉट पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.